Gelingizler урматтуу туугандар. Бизге бир уяттуу меймандар мына жетип келди, урматтуу туугандар. Кече биз кече келгендер болсо билет. Бизди азыркы алыскы чемпиондордон бери чакырган экен. Санжарды билесиздер, спортко дагы жакын. Анан ошол 20 жылдан бери жөн жүрбөй, алар менен дагы ага дос, ини дос болуп жүргөн экен. Азыр ошол дүйнөнү дүңгүрөткөн. Барыңыздар өзүңүздөр эркин сезип, жаш балдарды алдыңыздарга алып отуруңуздар. Дүйнөнү дүңгүрөткөн биздин чемпиондорду ошол Санжардын 20 жылдык концерт менен куттуктап келип калышыптыр. Эми чакырып койбосок уят. Эми сөздөрүнө түшүнбөсөк дагы эптеп бир куттуктоолорду айтат болуш керек. Келиңиздер анда эмесе ошол кишилерди чакыралы. Сиздердин шаңдыраак колчоңуздар менен жакшылап чакырып алалы. Анда эмесе дүйнөнүн чемпиону сиздердин өзгөчө колчоңуздар менен Конор Камчиев. Рахмат. Мынакей Конор. Жаныңа келсе бир киши дегенде, биздин эле Жамбыл Камчиевке окшоп кетет экен. Конор, проходи, пожалуйста. Өзгөчө кол чаап коюңуздар. Конор Камчиев. Good night. Osh City. I am sorry. Good evening. My friends, I love you. Түшүнгөн жокмун, бирок туура айтат. Молодец. Рахмат, келип бергенсиңер, рахмат. I am speaking Polish. Сиз мындай кыргызчада түшүнөсүзбү анча? Кыргызстан деген мамлекетти билесизби? I am languages Kogus. Kogus деген бизде уят. Мындай кыргызча сүйлөйм. Кыргызстан. Кыргызстан деп. Бир кол чаап коюңуздар. В общем, молодец кишкен. Мына жаныңа келсең бир киши, сап сары көзү көк мөөк караң, баскан турган, в общем, биздин бийчилер тобуна окшоп кетет экен. Эми сиз кыргызча билесизби? Мен бир эки суроо берейин дедим эле да, мен ушул англисчени үйрөнүп алыптмын. Сиздин номуруңуз эмне үчүн 108? Бул биз үчүн страшный номерлардын бири да. Ошону сурайын деп атам. Бул даже статьяда болуп кетет да. Эмне үчүн 108? 108-ci статья менен отурган. Ого, ошон үчүн спортсмендер өзү ошондой болот. Пункт Д. Пункт, кайсы пункт менен? Д. Д. Д деген кандай болуп калат эми? Д, мындай элге түшүндүрүп айтып берсеңиз. За изнасилование крупного рогатого скота. Ой. Смертельным исходом. Күчтүү. Бизде андай кишилерди мындай жаман кишилер деп эсептейбиз, эми боло берет эми. Чемпионсуз, конечно. Шортиңиз жакты. Бар жакшы экен. Так, шляпа кийип алыпсыз, футболкаларды. Эми бүгүн мындай кылабыз. Бүгүн чоң бой болот. Сиз атайын келип бергениңизге рахмат. Ана сиздин ийгиликтериңиз жөнүндө футболканы чечиш керек. Мен бир эки суроо берип алайын. Футболканы чечиш керек? Футболканы чечип, кадимки азыр бойго даярданасыңар, таразыга тартам. Кече тарткызып эле чыгып кеткенбиз. Бүгүн сонун бой болот. Азыр мындай кылалы, шеф. Конор. Бирөө катып тие. Кой. Кел. Бул жаш бала эле болот экен да булар. Конор, кел чыгарыңдар. Бу жерде мушташ чыкты беле? Мына жерде мушташ чыгып кеткен. Кече алай, бүгүн Конор, коям. Ана ошондой. Көрдүң, бизде волейболисттер бар, кармап калат şimdi. Алды. Так. Кандай мынакей, монда чечиң. Мушунчалык болуп калды мынакей. Бар жок эле жүн экен. Айшенем сиз менен жатпай эле кой менен жаткандай болот экен да бияга. Бирок мынча, сизге бир эки суроо. Ушул убакка чейин дүйнөнү дүңгүрөт чемпион болуп келатасыз. Ийгиликтериңиз жөнүндө айтпайсызбы? Биз сизди жакшы билебиз. 2000 канчанчы жылдары Рахмани Разаки менен беттешкениңизди укканбыз. Стадиондо. Ошко экинчи келишиңиз сиздин, Сити Ош. Ош Ситиге келгенсиз билем. Анан ошондо дагы кандай ийгиликтер
Kimdерде боксында неме Кейін- көрмей қалғандар бар? Манас Базаркоргонский, О, Дәулет Карагулжинский, Жанбек Шорпа, всех троих о. Ошон баары сиз өлтүргөн турасыз. угробили. Эми дагы кандай ойлоруңуз бар? Дагы бир пландар барбы? Же болду все да? Ушу менен бүттү Кудай. Дагы Абдулло есть такой. Есть енді Тынар Твардовский. Я их вот Не, жалгыз эле жүрө бересиз. жоқ қыламын, анан өзім жалғыз қаламын. Ой, жаман эгоист турбайсызбы да? Жакшы экен анда, жакшы келипсиз. Мына кишинин футболкасын берип койсо, аял урушат деген. Янанайын сасыкна. О, булам волейболчу экен. Келиң, мен апарып берем. Конар. Артты караңчы, артты. Артыңызда да жазуу жүрөт. Арканы караңчы. Ош. ТВ. Жакшы келди. Бир кол чаап койгуз. Молодец, молодец. Бул спортсмендердин бир жаман жери ушундай копол сүйлөшөт. Ал үчүн биз кечирим сурайбыз. Мынакей өзү 60ка чыгып калса деле, булар ушундай копол сүйлөшө берет экен. Улуу отурабы, кичи отурабы, буларга баары бир. Да пошел ты. Билесизби кыргызча? Келиңиздер. Анда эмесе. Кона ушул атактын жаман экен. Интернеттен окуйм постоянно. Анда эмесе сиздин атаандашыңызды чакырам. Биз көптөн күтүп аткан. Кона, болду. Отиз. Отун бу, тур. Ордуна тур, болду. Чоң эле, чып. Анда эмесе сиздердин өзгөчө колчаңыздар менен баарыбызды таң калтырып, Конорду, эч кимди жеңе албай аткан Конорду ордуна койгон Хабиб Бердибеков. Хабиб Бердибеков. Болду. Бүгүн концерттен жылаң ачып кетпесин. Болду. Конор, сен аксакалсың кой дейм. Болду. Просто өзүңөр кармагыла. Курткан чечпей эле койсун. Бул мусулман, бул жакшы. Түшүнгөн жокмун, бирок бир бера кылат булчу. Мындай учурашып койбойсуңар, мындай саламдашып, мен мындай ортодо карап турам. Мындай бир саламдашып койгула. Кел. Кудай сактасын. Балан чакалды кишилер только мушташа берет да булар. Кел. Акырын мушташып учурашып койгула. Мындай ушмай жогу. Мындай. Өктөш. Акырын. Конор, чып. Конор. Сеп. Келиңиздер, болду. Оюндун шарты кандай эмес. Азыр келиңиздер. Хабиб менен Конорду мына трейлерге бир рекламага бир сүрөткө тартып алалым. Жака чыгыңыздар, келиңиздер. Таразага кече тартылган Конор Хабиб. Өзүңөрдү чемпиондой сезиңиздер, мен тартып алайын. Түстүр берле болду. Сүрөткө тартып алам мынакей. Хабиб. Болду. Жотурма. Тиллерге сүрөткө тартып алам. Мындай немелерди көрсөтөсүңөр, азыр кеттик, азыр бойго даярданып атышат. Урматтуу туугандар, реклама. Трейлерге рекламага. Так. Ана, Конор үстүнөн тартайын мындайнан. Болду. Сеп. Келиңиздер. Болду, мияка келиңиздер. Урматтуу туугандар. Болду. Сеп. Апасын кишилер экен булар. Болду. Азыр бой башталат, урматтуу туугандар. Бири-бириңерди мындай тиктешип алып туруп баштайбыз. Жерде эл отурат, чечсин. Путту чечсин дейт. Чечпейм. Сасып кетет, жөн эле койбойли. Мен путту колдонбойм, бир тынчта. Ана, сиз эмнени колдоносуз? Мен бар деген колдоном. Сиз баняга чыгып алган окшойсуз. Кенен жүрөсүз да. Анда эмесе бойду баштайбыз, урматтуу туугандар. Баарыңыздар колдоп туруңуздар, мынакей. Биздин Конор Камчи Хабиб Бердибековдор.
Stop. Evet, oldu. Tanış okşayız, var sizler. Ayştan bulu. Mına hurmat tuğanlar hazır özünüzдөр gördüğünüz boldu. Bizden birinci Revanş da aldım. aldım bir kol götürüp çapыңızlar. Nala tez. Gelinizler andımız hurmat tuğanlar hazır. He, hazır. Ayştan bulu tuğlu kişi. Şu konar revanşta alıp durasız. Ana sizlerden kol çağınızlar menen, sizlerin özgöçe kol çağılar menen. Konar Kamçıyev! Wow! Kol çağınızlar, rahmat. Neme, Jambul aka. Birak gelip koyunuz. Bolem gelip koysanız sen. Bolun sen beni tutmaz. Kançaga çıktınız? İşin kança? Hem sırap koyun da atmayayım. 64. Ha, rahmat. Asençi. Meni kimin yağılası? Sen kança çıktın? Kançaga çıktın zato giyim çentoram. Elderin gülküsü için hargандай жертваға барыш керек та. Doğru aytasın. Искусство требует жертв. Va. Kol çağlar basın. Vladimir Ильич Камчиев. Дайым эле сылаң короз боло бербей, сахнада маймылдап болуш керек та. Rahmat. Jambul aka. Ama 64'e çıkışa bize mayın hepsi de olup kalarımız içine. Kayaka gitti mi nayım? Ne? Ha alvanas. Sen alıp barışı katarı топтоп беришиң керек бар. Geçirip koz baykoya kalıpın. Baykoya. Ona ama minele minti oturat dese uşaqa çeçken turmayız mı? Göz pöz açışmadı vaka jakşıla. Bunun tol görüp konu göz. Ama kançaga çıktınız? Yaşınız kançada? 62'de. Minen tüyüge girip barsanız ne deyit ballar ne vereler? Oşo gün abette mali saygal bar taştap kelet da sizde. Ayştam sal ketip kaldı. Rahmat. Eme ağaylarımız koldan gelişince emgeklerin жазап келді. Ушул агайларыбыздын аркасынан көрүп, ушулардай бололу деп чоңоюп атабыз. Ушулардай бололу деген сайын булардын кылбаганды кылып атат. Менин ушулардай болоюн деп эртең менен чыксам, сразу айтасың ата туура. Келиңиздер концертибизди уланталы. Биздердин башыбызды ушул жерге бириктирип отурган бүгүнкү концерттин ээси алдыңыздарга кайрадан Санжар Бердибековду кол чабуулар менен чакырып келгенсиздер. Санжар Бердибеков.
Rahmat. Biyaq ап шығып қояйын десем, жамбыл айыштан бияқ айдап атат қайра. Жақайлы қоп қойдапшы. Гүлдерге рахмат. Гүлдер. Көптен бері гүл албай, неме болып қызықтаймын. Рахмат, бар болыңыздар. Азыр эми барыңыздар, жақсы білесіздер. Концерт тартылып атат. Техниканың заманы. Құдай бұйырса, ошо экрандан, ютубтардан көрө аласыздар. Бұл техниканың заманы болып, бүт нәрсе оңой болып қалды. Бешілікте жүргенде уаз мейлі жүретілік. Уазыңыз жүрбей түртіп айланып келіп, қайра тоқтатып қой өйле жүре өретілік. Азыр жақшы, жырғал, бар жоғы бар, оңой. Анан эми бұны айтқаным себебі, оңой деп техникаға қызығып, интернет, фейсбук, ватсап, нары бері, Том и Джерри яман көбейіп кетті, білесіздер. Башың айланып, гәңгірбаш болып қалды көбічі. Телефондың играсынан әлі қаншасы гәңгірбаш болып қалды. Невересімен талашы ұрышып кетеді, дейлі дөг әкелері өз. Атаң айтпайсың, уақытша салсын. Мен телефоным талашпай. Ойланып, осы играға ойланады. Аттарын есімен шығып қалды, бар жоғылышын чұқылау өлі гәңгірбаш кішілердей болып, мұнша миллион ұттым дейді қой жоқ нәрсені. Осы игра, телефон дегенден айынан қанша әкелері өздің чачы түшіп қалды. Hem çaş düşken eş nersemez güylüp kasa dil hazır egi otatken o patratı öyle. Çünkü tangalasın Facebook'tan gördüm. Egi otat kaddiyim ki dey. Gevirkiler nitoya ektirip alatken de. Kızıkta екі svet bolup alatken. Çında kara ektiriş gerek. Alık ayaktan gelgen jün deyim de çaç. Bunu Kıtayda olsa adamdın denelerin birbirine almaştıra başlaptır. Her koldu kolgu, ayak, bıyak, basını. Emeyle istettiniz mi? Rahman razıktım, murdum, men murdum, ap gelip tağıp koysa. Kızıktaydı. Bekbar büyüpen Jambıl Kamçıyev'tin başını almaştırıp koysa. Kızıktay olursa. Sahnada Jambıl Borbiyev dese çıkıp gelette. Tangılasın. Gülcigit menen Hayrat Kırgızdın çaçını almaştırıp koysa. Çıl. Gülkülü da. Boronçu menen Tınardın gözünü almaştırıp koyuş gerek. Boronçunun betemeyle göz bolu öyle жүрөт. Nurlan Nasip'tin başına Rasul Mamat Kult'un başını takıp koysa. Pastayanı ırdı atıp cerdi süze verip Nurlan emgicekte aylan baş bol kulatıladı. Kızıklar köp tuğanlar. Hazır emi sizlerge bilesizler. Kırgızstanda az eli adamlar yaşap atabız. Mağa okşoğan, sizge okşoğanlar, çoğunlar uşular ile de. Kalganları büt, şu tirilik, bir tuğanlar, ata jürt götörölü dep Rusya'da, Türkiye'de, Amerika'da ayak biyak tiyakta jürüşet. Oşal tuğanlarımızın hurmatına bir estep kol çağıp koysanızlar. Aman boluşsun alыс jerde jürüşet. İyigilik kalayız, hiç kaçan oruvasın. Бар болушsun, бирок bir жер ушу чоң алайдан түз эле Москвага түшүп калып атат да кебирки. Карындаштарыбыз, үкелерибиз дегендей. Гүлчөнү дагы көрбөй уктап өтүп кетип калып атат. Андан келип ошту көрсөтпөй ушу тыy жака буруп ирип Кургойдон. Айланып барып туруп наримандарлап барып Москвага салып ийип атат. Түшкөндө эле ана Москвада. Anam bilesizler бар Moskva şahar degen uşundan koymaydı. Kızlarımız boyongun doşaktan үйrөнүp келип атат. Çaş жасаганды, кийингенди, айлан айын барып туруp кайтып келатканда өткүзбөй коюп атат таможный. Паспорттогу сүрөт бөлөк, өзү бөлөк да караса. Башка эле бирөөнүн сүрөтүн тартып алган. Бар жоқты тазалап, ona şotkалап, кырып алып анан өткүзүп атат. Алар кеткенден анан сүйгөнүн издеп жигиттер кетет артынан. Ошон менен анан нары бери Том и Джерри
ошол жигиттердин атынан Москвага кеткен кыздарга арнап бир ыр кабыл алып коюңуздар сиздер үчүн. Бишкек, Москва. Ana Moskva. Ketdi. Söz ovanı Tınar Kurbanaliev'diki. Bir degeler siyle atat düşünmey atam. Hazır dele miyaktan dele uşunday, biyakta dele uşunday bu tuğanım. Hazır eme Bekborov'un ırları bilen tasirlenip çoğayganbız. 93-94 жылдары barыңızдар, oşal ırdı жақшы görüp, uqqansızlar, retro ırlardan esingizlerge eske salıp, Ayzada деген çıkarmanı ırda bireyin. Kavul alıp koyuңuzдар sizler için.